Shalom shalom. Uyu munsi nje ndyohewe cyane, nje nezerewe ku mutima ko nje kubabwira amajambo ajyanye no gushima Imana. Nukuri nanjye ndafise byinshi Imana yankoreye byo kwishima. Birahari byinshi. Nanjye nje kubarira uburyo dukwiye gushima Imana. Turabiye hamwe mu cete cya mbere ry'Abatesaloniki 5:18 haranditse ngo mwame mukenguruka muri byose. Yesu ashimwe. Twame dukenguruka muri byose. Ubabaye cyangwa unezerewe ukenguruke muri byose. Hari umupapa wanshimishije cyane. Uwo mupapa yarangishije, umupapa yari yapfushije umwana we w'imfura, yafise abana batatu, apfusha uw'imfura w'umuhungu, yari umwana afise nk'imyaka 10. Yari umwana wubaha Imana, atera inkuru, yari umwana ukunzwe. Nuko Imana iramuhamagara, tujya kumuzika ku mpanda. Tugezeyo mu gihe nyene cyo kumuzika, kumusezera nyene bwa nyuma, babarira papa we titera indirimbo nyene yo kumusezera. Twese twari twiteguye ko agiye gutera indirimbo y'amaganya, twese turimo kurira tubabaye. Ariko uwo mupapa yaranejeje cyane, yaciye atera indirimbo ngo yayiteye mu Giswahili ivuga ngo ndagushimye Imana ibyo wankoreye imbere y'aba bantu. Abantu benshi baratangara bavuga ati uyu yarwaye traumatisme, mumufate. Turakubariye tera indirimbo yo kumusezera, uci utera indirimbo yo gushima. Umupapa yaranejeje cyane, arababara ati mwabantu ndababarire, nibutse ko kera nari umusore, uyu mwana ntawe nari mfise, nibutse ko yamumpaye ari yimwisubije. Yesu ashimwe. Mureke kurira ahubwo mushima Imana, niyimwisubije kandi yampaye batatu nsigaranye babiri, kandi ifise icyizere ko izamana abantu. Yesu ashimwe. Ashima Imana turi ku mpanda, ashima Imana yabuze umwana wiwe. Niyo mpamvu ndabahamagarira ngo dushime Imana. Mu Batesaloniki harabivuga neza ngo dushime Imana, dukengurukire Imana muri byose. Yesu ashimwe. Biragoye kuri iyi si gushima Imana wakomeretse mu mutima, biragoye gushima Imana ubabaye, ariko basi ujye wibuka ibyo Imana yagukoreye. Wibuke ko kuba ubashije kubona icyo kibi, hari abatakibasha kukibona, hari abari ku mpanda, hari abari muri morgue, hari abari muri koma, batabasha kubona icyo kibi wowe ubonye. Wibuke ko hari abapfuye badashitse naho wowe uri. Ubundi ushima Imana, wibuke usubize umutima inyuma, wibuke ibintu Imana yaba yaragukoreye. Nta muntu n'umwe Imana itarakorera ibyiza. No kubuhema byonyine ni Imana ibikora, kuko Imana igusabye ati uwo mwuka uhema wundi he ntagoro nka facture yo kuriha umwuka duhema. Niyo mpamvu dukwiye gushima, ugashima Imana ubabaye, ugashima Imana mu byiza, ukibuka ibyiza Imana yabaragukoreye biruta icyo kintu ubonye kikubabaza. Yesu ashimwe cyane. Twibuke Paulo na Sila bari mu impimba mwese murayizi. Impimba nukuri nta muntu ayijyamo aryohewe, ariko bo bibutse imirimo y'Imana, bibuka kugira neza kw'Imana, barashima, baratazira, bararyoherwa. Nuko Imana yohereza umumarayika, iminyororo yari bafunze ibavaho, basohoka mu mpimba kubera amashimwe. Gushima bitera ibigumbagumba ku mutima w'Imana, bigatuma itwongerera amashimwe. Rero mwene data, ndakwifuriza gushima muri byose, ndakwifuriza gushima ubabaye, ndakwifuriza gushima ushonje, ushime uhaze, ushime urushe, ushime uremerewe. Wibuke ibyo Imana yagukoreye, ubundi ubone gushima Imana. Shalom shalom.